Nakon turneje 30. uživo, Severina niže nove uspjehe. Postala je naime zvijezda s najviše obožavatelja na Facebooku, a zahvalila im je nesvakidašnjim videom koji je prikazuje u dosad neviđenom svjetlu. Priču o Severini kad se ugase svjetlo pozornice donosi Maja Perica. 118.240, 118.628, 253, 120.386, 120.394. Ne, ovo nisu brojke nezaposlenih u lijepoj našoj. Riječ je o broju obožavatelja na Facebooku koji raste iz sekunde u sekundu. Upravo zato je Severina pripremila iznenađenje za sve koji ju podržavaju i prate svaki njezin korak. Ispričavam se mojim kolegama, pjevačima, ali ja imam najbolje obožavatelje. Premda sve više njezinih kolega otvara srce na društvenim mrežama, Seve je ipak bila prva. Već 2 godine itekako obzirno njeguje virtualna prijateljstva. Moje srce ne bi moglo raditi bez vas. Žao mi je, kolege, volim što se volimo. Žao mi je, kolegice, volim što se volimo. Svi već jako dobro znamo da Seve o ljubavi ne priča javno, pa su ovakvi izljevi nježnosti prava poslastica. Ajmo se grliti, da. Grlimo se, grlimo se. Šta to ona ima, šta to ona ima, što ja nemam? Ne, nisam umorna. Ja imam najbolji fan klub. Ne samo da su najbolji, nego ih ima i najviše. Volim fanove na Facebooku. Vi se množite iz minute u minutu i niko vam ništa ne može. Volim vas. Premda je za obožavatelje ogolila srce, na ekskluzivu bez šminke još ćemo pričekati. Znači sam puno ljepša, ali onda me ovi unerede. Volim pivat. Volim vas. Ipak me zanima šta to ona ima. Teško da išta može upropastiti kraljicu domaće estrade. Što više, nekako smo sigurni da će nakon ovog njezina popularnost samo rasti, pa se možda i ona približi čarobnom 1.000.000 klikova. 250.000. A ne, to je za Beyoncé.